Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pričat ću o tome što znači oznaka K pored Intel-ovih procesora. Evo, za ovaj tutorial uzeli smo primjer dva procesora, Intel Core i5 4670 i Intel Core i5 4670K. Sam posjedujem ovaj tu procesor, pa sam odlučio pričati malo o tome što znači ta oznaka K. Jednostavno vi kad pogledate, vidite da su ovi procesori 100% isti, samo ova oznaka K im je razlika. A što znači to K? Pa K znači da se taj procesor može overclockovati, dok ovaj bez te oznake K ne može se. Overclock se mogao raditi u trećoj seriji procesor bez oznake K, ali vrlo mali, dok je Intel u četvrtoj generaciji procesora to napravio da samo procesori sa oznakom K se mogu overclockovati. I to je bilo to o objašnjenju što znači oznaka K pored Intelovih procesora. Vidimo se sljedeći put. Prije svega morate imati Google account, znači morate imati Gmail i s tim se prijaviti na trgovinu Play. Ova nova masaža. Frizura ili masaža? Masaža.